pa mor arwyddocaol fydd y gêm yma yn rheigl y tymor. Dim am HFWI, 2 o dimau fydd yn geffyled blaen yr uwch gyngrair y tymor yma. Mae'n dyn ar ymyl y Cosby, Spittle mewn. Pete! A mae di gyrra fo! Alla fo ddim fod wedi bwriadu hynny, ond canlyniad y cyfan ydi bod yr ymwelwyr yn sydyn ar y blaen. Wel, ti'n sôn am tacteca Cei Connah. Wel, hwn ydi un o tacteca Cei Connah. A mae Bala nid o, jyst nid y bel yn y Cosby, edrych fyny ddigwydd. Mae Pete di gael ei ori fyny mewn gwbo. Mae o'n benderfynol i gyro'r bel na gynta. Ac yn ddiolchgar ac yn hapus iddo fo, mae'n mynd dros pen y golwr a i'r rwyd. Leslie mewn i'r Cosby. Oh, mae wedi taro'r postyn a rywsut mae'n cael ei hildio am gic gornel a dim gwaith. Sam llawer o bobl yn neud hyn i Cei Connah. Mae'n gret o gic rydd, mae'n taro'r postyn. Neb yn darllan. Nilyn hwnna fewn i ddagweld. Oce, mae'n mynd i taro'r postyn. A di ddim yn syrthio i Spittle. Ti'n fod i wrth i fod, sgorio yn unig ein glwb. Yr hyrddiad i mewn, chwilio am Wild, wrth fo sy'n cael ei ben iddi. Sgoriodd o ddwywaith mewn 2 gêm yn erbyn y Bala'r tymor diwetha. Ddywelliant, nawr te. Peniad da lawr. Ar bel fel tateb boeth braidd. A te postyn pella. Ffacus yn mewn amdani. Oedd Wild o dan efo, dwi'n siŵr yma na fyd. Ath y ddau mae'r un bel. Ond dwi'n mos o Wild wedi cyrraedd i yn y marn ni. Ond mae Ferguson yn dod o'r cem, mae rai fo weiddi'n gynnar yma na. Venables. A dwi yn hoffi golwg a Leslie ma'n ganol cae. Mae wedi ychwanegu'r cadernid. Mendes, chwilio am Will Evans. Mae Will Evans mewn. Oedd y methu mynd y ffordd anghywir. Na chi hyfryd. Venables! Tasa honna di mynd mewn a falle eithio hyd. Fasai di bod yn gol o didog. Mae hein de yn cydd chwarae yn barod. Maen nhw'n chwarae 2 gêm, un yn Ewrop a un y fama heddiw. A mae Will yn ei mor dda i gyrraedd y bel i ddechrau fan hyn. Ond wedyn, efo y weledigaeth de i fod yn ymwybodol o safle'r rhediad yna. Gan Venables ar wrth y bel, fynd at draws y golwr o'r penderfyniad cywir, ond dim digon yn nerth. Leslie i gymryd y gec! A weddwch chi be, falle fo, fod wedi agor i gyfri am y tymor. Fo symudodd, fo welodd, fo beniodd. Mae hwnna yn gyfla, wel, hawdd o'i safona fo. Mae'n ganol o gol, mae'n di neidio'n gynnar, mae'n gwybod eiliad cyn iddo bel gyrraedd i benno, mae'n mynd i gyroi, mae'n montio peniau lawr. Will Evans. Mae wedi chwarae mor dda. Holmes yn ildio'r gic gornel. Venables oedd y targed. Mae o'n cydnabod, falle dyle fod i bod yn fwy effro. Da ni wedi cael un arall o beli uchel. Cei Connah. Oh, Wild! Sut oedd hwnna'n mi mewn? Mae di taro Smith ar ei ben rhyw ffordd. Gath o beniad glân clir. Y gorau mae di gael gydol y gêm. A rywsut, rywfodd, yn wirthiol. Oedd hi ar yr amddiffynwr, oedd hi ar y golwr, a dos un Smith na'r golwr Ramsey yn gwybod dim amdano fo. Na, dim byd. Ping-pong, allan â hi. Mae amser yn mynd yn bryn, a mae Davies yn gwneud be mae wedi gwneud gydol y gêm. Gwthio a gwthio. Mae Aaron Edwards ar gael. Dŵl yn mynd i hun. Oh, dŵl! Am gol, am ddihangfa. Ac mae Cei Connah yn mynd yn dwlali. Gol ryfeddol. A mae Cei Connah'r pencampwyr yn gyfartal. Wel, mae dŵl yn ei ni drwlio am gol. Edrych a hon. Dim just dip. Mae o'n taro hanner y bel fo tu allan i'w droed, oce? Mae'n crymanu o ddiwrth y golwr, mae'n mynd o ddiwrth, a mae syth i gornel ychanwy. Neu dim gol, gweld, gol well na hwnna ar diwrnod cyntaf ddechrau tymor. Am gol ganddo. Listen, you've got to take anything towards those last few minutes, Mark, but I think we deserve something from the game. We've gone down 1-0 down when we're so on top of the game. We're bossing them without creating any chances, but we're dominating the game. And then you get
goal that you can't legislate for at any level, that flicks off the wall like that, and it gets the heads up against a very good team, then you're going to ask questions of yourself, you know. And I just thought, you know, we kept picking away. When you've got the quality of Venables, they're always going to be able to link very well on the counter-attack. His movement's very clever and he brings people into play. So we knew we'd be open occasionally. But we've got to take our chances. You know, what about that goal, though? Yeah, it's an incredible goal. You know, I'll come to that. It's, you know, Wildy's chance at the end, how that stays out. You know, Priestley's got an open goal. He's only got to head it into the net, and he doesn't shout for the ball, and he clatters into Wildy. So that's disappointing. So it would have been, you know, I would have been gracious and said a very good Bala team have won the game. But we've got something out of it, and we thoroughly deserve something from the game. Yeah, it was difficult to take, but, you know, a lot of pluses from the game. I thought we totally dominated the chances of the game. Chris should have gone through. When he's gone through, maybe should have finished. Chris has gone around the byline and pulled it back, and it was a bit of a bad ball. But, you know, on the break, I think we should have killed it, really. I don't think Rambo's had a save to make, only the one that's hit him in the nose there. He's not made one save apart from that. And a wonder strike, and that's their only chance in the game. So, you know, to come here and do that to the champions, it just shows how far we've come. Na, ti'n meddwl, mae'n tîm cryf tymor yma, ond ti'n meddwl, dim bach o frwydr, ond ti'n meddwl, ni'n parhau a ti'n meddwl, nath ni cael y gol yn y diwedd. Yeah, gutted. Feels like a loss, really, but proves that you've got to take your chances. I think we take the chances, we win the game easy. And the game goes on for 95 minutes, whatever it was, and it's a bit of a killer, really.